nta Google AdSense ifite, ikaba itaverifiye nimero ya telefoni, ikaba idafunguye two step verification ituma umutekano wa YouTube yawe wizerwa. Ese nshuti yanjye ubundi ubwo uri gukorera iki? Uri mu biki? Urimo urarwana n'iki? Ndongera ndibaza nimba umuntu w'umukomedi yabyuka mu gitondo akajya kuri scene gufata video, agahera mu gitondo afata video, yafashe umwanya wo kubyandika, ageze saa 11 ari gufata video. Bite dore code, nawe urareba code bakoherereje, wewe uhita ukanda submit, ukabona hano bimeze gutya. Aho ngaho genda byamusinzire wako uploadinga video iri hejuru y'iminota 15. Ibi binteye agahinda cyane, bituma nkora iyi video. Hello nshuti zanjye, muri iyi video tugiye kurebera hamwe nimba abantu bakoresha YouTube barabashije kuverifiya nimero zabo za telefone, kuko ibi bintu ni ingenzi cyane. Iyo YouTube channel yawe itaverifiye kuri nimero, ntago YouTube iba iyibara mu mubare w'ama YouTube itunze. Ibi mbikoze kubera yuko hari abantu bagera kuri 6 bamaze iminsi bamamagara bambaza bati uzatwereka uburyo twafungura step 2 verification. Ibyo akaba narabikoreye video kubera yuko narinzi yuko umuntu wese ufite channel yaraverifiye nimero ye ya telefone. Ibi binteye agahinda cyane, bituma nkora iyi video mnibaza nti ese nimba umuntu arimo gukorera kuri YouTube akabyuka mu gitondo akajya muri shoot, arimo gushutingira indirimbo, akava mu gitondo akageza saa 8 ari gufata amashusho, yahamagaye abantu bagenzi be ngo baze bamufashe gufata iyo video. Ndongera ndibaza nimba umuntu w'umukomedi yabyuka mu gitondo akajya kuri scene gufata video, agahera mu gitondo afata video, yafashe umwanya wo kubyandika, ageze saa 11 ari gufata video, ariko YouTube arimo kubyaploadinga hameze nk'urimo kwikinisha, ameze nk'aho ibintu ari gukora bidafite iyo biva n'iyo bijya. Ntabwo YouTube ye iverifiye nimero, ntabwo YouTube ye ifite Google AdSense. Mbibutsa ko umuntu utari wafungura Google AdSense ariko akaba yarabashije kubanza kuverifiya nimero, agafungura two step verification, izo video ziri hasi. Uko wafungura Google AdSense, uko wakosora amakosa ari muri AdSense, nuko wafungura step 2 verification. Abo ni abantu babashije kuverifiya nimero zabo za telefone. Ibi rero ngiye gukora iyi video nkwereke nimba mwereke uko wabasha kureba nimba nimero yawe warayiverifiye kuri YouTube, cyangwa se YouTube yawe ukaba warayiverifiye kuri telefone yawe. Nkwereke niba utaranabikoze uburyo ubikoramo kugira ngo YouTube channel yawe ibe izwi mu banyamuryango ba YouTube. Nje tugiye kubana, nitwa Cheat Big. Nimba ari ubwa mbere umbonye, wakora subscribe kugira ngo utujye tubana no mu zindi video zikurikira. Reka dutangire rero. Ikintu cya mbere uraza, reka nkuremo ibintu byose dutangirane. Uraza ufungure iyi application ya Chrome, iyi ngiyi. Uraza hano muri searching uti www.youtube.com/studio. tugendane neza urebe ibintu uri kwandika nimba ari byo, kuko hari igihe abantu bamamagara bambwira ngo ibintu bari kwandika ntago biri ugukunda. Reba nimba wanditse youtube.com/studio. nubona byanditse gutyo ukande enter, utegereze. Tayari nugera ahangaha uraza ubanze ukande kuri tuno tudomo dutatu turi mu nguni y'iburyo hejuru, kugira ngo urebe nimba telefone yawe iri muri desktop site. Gishyire muri desktop site kugira ngo ubashe kuyikoresha nka mashine. Ibi birafasha cyane kuko hari ibintu byinshi iyo utayishyizemo utabona. Ukimara rero kubona iri muri desktop site, weho uraza ukande kuri aka gafoto ka profile yawe kari hano, gakandeho.
bitewe na channel wewe ushaka kuverifiya uraza urebe nimba ariyo. Nimba ufite amacano menshi uraza ukande hano handitse switch account, nariko ngiye kubera ko ari iyi ngiye kuverifiya ndaza mpite nkanda hano handitse YouTube Studio. Hari nabo usanga handitseho ngo Create Studio, ariko uraza ukande hano kuri YouTube Studio. Tayari nifunguka ahangaha ubu tugiye gutangira. Urabona aka kantu kari muri iyi nguni y'ibumoso, agasetting kari muri hano mu nguni y'ibumoso, aka kari hano mu nguni y'ibumoso, urazuminga ukoresheje intoki zawe ebyiri mu kirahure cya telefone uze ugakandeho. Ukimara kugakandaho uraza wongere ukande hano handitse channel. Numara gukanda ahanditse channel urongera uzuminga usubize inyuma ukoresheje intoki zawe ebyiri uze urebe hano hantu handitse ngo Factor Eligibility. Kugira ngo mwese muri kuhabona kandeho. Tayari ahangaha niho tugiye kuba twaverifiya nimero yacu ya telefone. Ibi bintu byose mbibuke hano hari utuntu twose uko ari dutatu tugomba kuzafungura. Nk'ubu utarafunguye utaraverifiye nimero yawe telefone ntabwo uba wemerewe kuba washyira video y'iminota 15 kuri YouTube yawe. Video iri hejuru y'iminota 15 ntiwemerewe kuyikora kwishyira uploading kuri YouTube channel yawe. Nta nubwo wemerewe gushyira icyo bita nka thumbnail cyangwa se ngo ukore live kuri YouTube utaraverifiye nimero yawe ya telefone. Twebwe rero tugiye kuverifiya nimero ya telefone, turaza dukande kuri aka kantu ka kabiri, bakabona akajambo ka kabiri aba ariko dukandaho tugere ahantu hameze gutya. Turongera tuzikorororinge dusubiza inyuma kugira ngo bize neza. Dukurure turebe hano hantu handitse verify phone number. Ahangaha niho tugiye kubikorera, niho tugiye kuverifiya nimero yacu ya telefone kuri YouTube. Urakandaho utegereze. Tayari ikimara gufunguka hano niho tugiye gutangira kuba twaverifiya nimero yawe ya telefone. Hano bari kukubwira ngo phone verification step 1 of 2. Ukuvuga ngo weho uraza hano uhitemo niba baraguhamagara kugira ngo bakubwire cyangwa se bakubwire code. Bishobora kuza no bashobora kuguhamagara, bishobora kwikora, bashobora kubyohereza muri message. Ariko ikiza hano ubona wahitamo hano handitse text me the verification code. Nuko wahitamo hano hambere bakaza kukoherereza code yo kwemeza kugira ngo verifiye nimero yawe kuri YouTube. Ikindi kintu uraza ubanze uhitemo igihugu urimo ufitiye nimero yawe ya telefone. Bivuze ngo nimba uri mu Burundi urahitamo igihugu urimo, nimba uri muri Kenya uhitemo igihugu urimo, nimba uri muri Tanzania urahitamo icyo gihugu urimo, nimba uri muri Malawi urahitamo icyo gihugu urimo ufitiye nimero yawe ya telefone. Twebwe kubera ko turi mu Rwanda turaza dukandeho kuri kano kantu ari hano, dukandeho kugira ngo tuze turebe igihugu. Turaza dushakisha igihugu cyacu turimo cy'u Rwanda, kuko ngiye ndi mu Rwanda. Naza nshakishe u Rwanda. Tayari u Rwanda nguru nge narubonye. Nimba nawe wabonye igihugu urimo koraho kuri icyo gihugu.
ukimara kugera aho ngaho hano bandi kukubaza ngo what is your phone number, uraza ukandeho. Ukimara gukandaho uraza wandike nimero yawe ya telefone, gendane neza, andike nimero yawe ya telefone. Ukimara kwandika nimero yawe ya telefone, ubwo wizere ko uyifite aho ngaho hafi, uhita ukanda next, urakanda next. Turategereza batwoherereze kode, dore kode ngiyi bayitwoherereje. Turaza hano tuyikopiyemo, niturangiza duhite, dore kode nawe urareba kode bakoherereje, wowe uhita ukanda submit, ukanda submit, tegereze. Nongera kwibutsa abantu baba bafite ama YouTube channel ko hano hasi hari ibintu muba mugomba kwiga byinshi cyane. Ntago weho ukwiriye kuzajya wirirwa ushutinga video kuva mu gitondo kugera nimugoroba ngo wumve yuko uzaza ugashyira kuri YouTube gusa YouTube ikaguhemba. Reka ntago ibyo bishoboka, ntago ibyo bishoboka habe na gatoya. Hari ibintu byinshi cyane ugomba kubanza gukora, hari ibintu byinshi ugomba kubanza kwitaho, ukareba nimba history yawe ihagaze neza, ukareba AdSense yawe nimba imeze neza, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane twagakwiye kuzajya twiga hano kuri YouTube. Ngewe nababwira yuko impamvu nabaye mpagaritseho gukora umuziki nkabanza kuza kwigisha bino bintu, nuko hari abantu benshi cyane bagiye bambwira bati twujuje ibintu, dufite abasubscribers 1000 ndetse dufite n'amasaha 4000, ariko ntago YouTube iduhemba. Iyo ubyujuje ibyo, kuba ubyujuje ntago bivuze yuko ugomba guhita uhembwa. Hari ibindi bintu byinshi cyane usabwa gukora, usabwa kugira ngo iyo YouTube channel yawe imenywe. Yiverifiye ho nimero, fungura step to verification kugira ngo umutekano wayo wizerwe. Genda urebe ama email yose yawe ahantu wigeze kuyanyuza, uyasibe, uyisigaze muri telefone yawe uri gukoresha ubu ngubu. Harijo hatazagira umuntu kukwibira channel kubera ko afite email yawe. Video hano hasi irahari, genda ujye muri video hasi urebe uburyo wabasha gukura email yawe mu bindi bikoresho wayikoresheje mu byose. Ibi bivuze iki? Bari kutubwira ngo phone number verified. Baratuza hasi bakatubwira ngo congratulations, your phone number is now valid. Ubu ni ukuvuga ko turangije guverifiya nimero yacu ya telefone. Ikindi muzajya mwumva mukeneye kumenya, mujye mumbwira muri komenti, mumpamagare kuri yanjye ya telefone. Inshuti zanjye, ibi impamvu nabaye ndetse kuba nkora umuziki nkaza gukora ibi, nuko nabonye hari abantu benshi cyane, benshi cyane bafite ikibazo nk'iki. Nkora indirimbo ikagira views 1000 mu gihe kitageze no mu cyumweru kimwe, ari mu gihe izi video no gukora zitari kurenza views 50. Bivuze ngo hari abantu barenga 1000 nirengagije nza gufasha abantu batageze no kuri 50 bafite ama YouTube channel bankurikira. Weho ibi bintu reka tubigendane neza, ubikore vuba wirinde kujarajara kugeza YouTube channel yawe ubonye umaze kuyubaka imeze neza. Ejo ntazasanga umuntu arimo kurira hari yaguhamagara kubwira ati YouTube channel yanjye yasibwe, YouTube channel yanjye yibwe, YouTube channel yanjye ntabwo irimo kujyaho video ifite iminota 15. Ariko urahita ubona impinduka nimba maze gukora kano kantu. Urayemererwa gushyira thumbnail kuri video zawe, uremererwa kuba kwa uploadinga video iri hejuru y'iminota 15. Ibi byose biba ari uko wabashije ku verifya nimero yawe ya telefone.
mwebwe twabanye ndabashimiye, mwizere yuko ibintu mwabikoze mukabona bigenze neza. Aho bitagenze neza nimero zanjye ndazishyira muri description, mujye mumpamagara mumbaze uko bikorwa, mbayobore babwire uko bigenda. Natwe byaratugoye cyane, byaratugoye, ariko nge byambabaza cyane kuba uturuka mu gitondo uri gushutinga video ukajya muri studio ugatanga uduhumbi 90 wari ufite kugira ngo bagukorere audio, ugatanga ibihumbi 50-30 byo kugira ngo bagukorere video, warangiza ukaza ukajya kuri YouTube ukayaploadinga ikarebwa n'abantu ibihumbi 10, ariko ni YouTube bari ukuyireberaho nta Google AdSense ifite, ikaba itaverifiye nimero ya telefoni, ikaba itafunguye two step verification, ituma umutekano wa YouTube yawe wizerwa. Ese inshuti yanjye ubundi ubwo uri gukorera iki? Uri mu biki? urimo urarwana n'iki? Ntago ibyo bikwiye. Mukurikire ibintu uko bigomba gukurikiranwa. Ubu murabona nimba urimo kureba ukabona telefone yawe habakohereje akamesaje kameze gutya, ukabona hano bimeze gutya, aho ngaho genda uryamusinzire wumve ko nimero yawe ya telefone iverifiye kuri YouTube. Ubu nawe nibwo wavuga ko wiyandikishije mu banyamuryango ba YouTube. Rero ndabashimiye, nge mwari muri kumwe, nitwa Cheat Big. Niba wumva iyi video hari ikintu gufashije, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo n'izindi video zizajye zibagereraho igihe. Kandi nubona iyi video hari ikintu yagufashije, kubera yuko inshuti zanjye hari abandi bantu bakeneye kumenya ibintu nk'ibi, gisharinge inshuti zawe uziko zifite ama YouTube channel. Abatazifite bo ntago wayimusharinga nawe akayisharinga mugenzi ufite YouTube channel. Hari uruhare runini urabugize mu kohereza iyi video ku nshuti zawe, izo nshuti zawe nawe zikayohereza izindi nshuti zabo kugira ngo babashe kuba bamenya ibintu bari gukora nimba bifite iyo biva n'iyo bijya. Rero nge ndabashimiye, video nakagaruka. Bye bye.